Kuringana na munene wa borithi kaunti-ini ya Kiambu Alinuno, anayanihira ring'eno murangiri wa kambuni ya KK Jared Nyang'au na Douglas Momanyi ya kambuni ya G4S hamwe na Jacob Banasaure ni mutwarithia wa fikifiki anaya maraikirio ngono makigeria-ini ria kuiya mbeca kuma ATM-ini ya bengi ya Barclays mwena wa Ruiru. Nakuo kaunti-ini ya Murang'a, arutani aria thukuru wa sekondari wa Arutani ni makinyio igoti-ini ria Murang'a na thitango ya kunyamaria murutwo wa kirathi kia form 1 kimwiri kuria umwe wa arutani yahamire murutwo uyu kimwiri. Thitango ya mbere ikigumira munini wa murutani munene Samuel Ndung'u ati kuri tariki 19 mweri-ini uyu wa 10 ni atumirire giturwa giake na njira njoru na akigeria kuha muiritu wa kirathi gia form 1 akienda gukoma nake. Na thutha wa murutwo uyu guthie kuhoya uteithio kuri murutani ungi agikora hacege kuria yahamirwo kimwiri. Kaunti-ini ya Laikipia, onjoria thoko-ini njeru ya Nanyuki na makiria aria mendagio irio ni matetete kumana na guthuka gwa thoko ino kurumirira mbura nene iria ithiete na mbere na guthandana mwena uyu. Kuringana na onjoria aya, riu marahinyirio kugira ndoro-ini makiingira thoko na ni makaire thirikari ya kaunti mateithiririe aumirimu iria yumanaga na gikwe makureire maitho. Ura ya urari tutiahota kwendia customer itingioka guku ndoro-ini ino no ria gwatuika riu andu acio maragurira na kuria barabara-ini na ringi ona barabara-ini ona andu angi makauga ati ona tutingioka thoko ni undu wa ndoro. Nakuo kaunti-ini ya Mombasa, Minista wa ugendi Najib Balala ni okirire ne kambuni cia kuria container cia ruto gicuki-ini kia Mombasa itwaragwo, akiuga niyo makoretwo makirugamirira mirurungano iria kuretwo igitabanio mwena uyu ya kuregana na ikinya ria thirikari ria mirigo yothe iria irarehwo Nairobi ikarehwo kuthira ria SGR. So lazima kuwe na usaidizi wa Umoja wa Mataifa na mashirika mengine kuangalia kuwa tunafanya screening kila pahali. Handu-ini ha Kameme TV, mutaburuko wa mohoro, jitagwo Wainaina wa Kiahinya.